sakwe dosakti ranuswara sagasa magedang ento paman sakti ditu dipasiakan buena purusa parikoso yen paukudan pamane dan suang masoreng samara sameng desa nororod ngarepang ditu dipasiatan tur maning saktine tanpa tandingan prasasta sura tiasa yang jagat kabeh kasud nyebuat kapurusan kedahatan pamane diniti kumine makjang asing musuh siarno yaden dosak sanu sahanan musuh kalah nyet ban paman using jeung makeluh itu ban paman ngalahan dadan ulang suada mana daya lawan kusir santulan turmaning lasaryo idap pamane rikalaning mesiat uwas kedabro riang upayonis jaya paman supon dewaget tekian daya upaya ane pastiko wiasuadareng niati wisesabudiman pragat ring sederoning niti tur maning mangawisesa dahat prajnan pisan asing sinadianda dangu kasih daya asing-asing itu ane perihang paman ane subo-subo kasih dan nyentuh paman mane poyan donya dadayareng musuh nah jane lautang edengan kian nyentuh dayane ane sandang tibakang tekian musuh siramu sampun takereng mahendraya sawira iramu subuh nyentuh teko itu di gunung Mahendra Ame mangke ada uman taseng memehan iyo negani subuhnya belakar lewat itu di pasih paman lawan wadah kure wabalan yodarwane wena yodo kebarengan wadah wanarone ureh wantu panjang ini tusing ngadelen yen paman ngonian pati wir bala
raksasane Makejang. Siada kemuang siwira dodusano Mina kadingalendo ito tago iwirado miwah idusano. Nahan pejadeni siram moreng alas Itu yang Makejang matiang obani ramo itu dialase. nadan maseng teri lemah doreng tukar Nanging dusing yang ada walesang ban ngekoh pamanen mirip tekening siat. Gali ayami atrangku awaku dulya Itu ada orang madang sang Bali suitran manirene awak manirene waluyan nyane awak ione. kasih aku masih riaku dar halang-halang Saling tresnain yen arepe tekening manira tuwara santulan. Pejapudening ragu putra darwalas Kemudian masih ulian imalu dikani Ramo Dewa tusing masih ada ane wale sambangan. kadia podan sakti hidup kuat hening Keadirasa dini tusing yang ada anak sakti keto yang popika popina bahan manira ureh kasih apa mundur keto Makejang. lawani kang siaksa anakku kasyase Dobuin sang aksa pianak manirane ngangenin pesan itu. wabek sekada kiadangu niar pejah Tusen pesan yang paman rungu tekian unduk matin nyane yo neh malu. niatang kedatuan tamu dan proses saya Ini ada buat burine tusen pesan yang megantulan paman. gasang kabeh nan menang ada kita Makejang yang depurine pun kiwala jeng paman pragat ben paman nangil. Sampani siram moyak hidup Liu pesan yang depurine Ramo Dewa iyan kena-kenahang maniro. rangoyo mangke yaume yo mentasa Nan jani ada ordo iya ane jani das lakar liwat mai. dajar dayan yeko
Pange tekian nang musuh. Ya den tekang ke nayoyuk tiakin kenan. Ia dia pun buat ia dekamai dayon yane miandel sanang do lakar kinkinan pangan. Om santi 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 om. Buatlah aku penuh memori.